Ko kore ke hufa mo nga hi tala fata pu ko ia ku fa nga o to ki pa me heni ka ata mo e fa nga mari e ko ni o hatani ke fa ia ki fata la no pe mo kaf mo ala ki tonga ek fata nga pe ka inga ku ongo le ia tu ke te mo tolu e tau proklama ko hatani tai mi to e miniti o se miniti e nima pe mi he hua i hatani pe ku tata le ki mo tolu ko to pe ku mo kau mai ke tau tala noa whataha i he proklama koe ni, pia mo kalafi mo ala ki tonga eki. Kalafi malo e tau mao e hoatani, pia malo mua no tari e whawhiatu, ke kau mai ke whaki whatala noa atu ke te koe i he hoatani, whewheha ke tonga eki he hoatani. Io malo au bito solo pe i hufangat be mo he whakatapu, pe mo whakapa ki si kau whanonga ko toa peka e tā ki whai ha kau atu ke proklama. Oku sai bea a tongani i he tūko he taimini, oku ea le leipe, neongo oku alupe taimi mo e fu maa whanangi. Ka ku mau ke i haope me i he uhalahi, pe mo ha matangi i lahi, pe ku hangange oku tū lele i mea kotoa. Mea kotoa pe goia. Koe mea whawhiawhia ia e kalafi ne hoko mai ai lele e a mga hai mea kotoa pe. Koe tū whuketai nimi koe ke te aha ongo o lahi whewhetai nimi koe tau whiripare miana e whahoko ane a whi. Koe tui koe taha ia o ngahi ongo o ku whaihono tala noa i o mai ki ahoni. Pe kei hoko atu pe ai tala noa koe ki he whiripare mia. Koe ola koe whiri. I ho wakai ki ai mi he tawhaaki koe ni o au pawho i tui pe mi he tawhaaki o ngongo koe ola na eni na ke whakaukau ki ai pe kai. Io e solo koe ola pe nena iai amanaki ai toko lahi ki ai. Mahino au pito pe ai lava ke tau taktahai e tau ngahi i mea whakafo i tui ai whaahi pe koe toko taha o tau manako ke hoko ki he e lakanga koe ne whaihono whiri. Ka koe tū whakaluku fua kou tui koe toko lahi pe ka kaina nau amanaki pe ki nau tolu ke whiri koe. Pe au gai pe hono uhinga solo, ko uhi e talu mei he whiri wharearea maka tuunga i he tau sio pe ki he whika ata pe, ka pau koe whika. He koe anga whuki e tau sio ki he anga e tau tuu whaka tembo kalati, mahu inga au pito e whika. Ka toa taha koe ni na e whiri pare mea koe na ne mao e whika, mao lunga taha i hato e whiri o hataha, me i hono wahenga ea koe toko wafe walu wha. Pea koe toko taha beia ne owa he toko wafe na e whiri a te ia. Kai ke ngata ina ne hanga whuko au sia ai peseti lahi taha, o e kakai na e whiri na nau whiri a te ia, e koe peseti e walu tolu. Pe ka pau te tau makatuunga pe e tau whakaukau ke tuu whakawhika ko ia. Na e ai be ai amanaki ia, koe toko tahaini o ku to tonu ko ia ke ne mau ai whiri ko uhi, koe toko lahi anga ai pou ki ai. Koe mea koe e taha solo ki uto ki o atu be tānaka be ki ai. Koe toko taha ua koe ni. Na e kau koe ni whakataha ki he kulupu koe ni koe a sovareni, a sia sovareni. Koe toko taha ua koe ia. Koe toko taha mano tolu wafe whangeau ni menima na e whiria nau tolu. Ka pai tā naki ho nau whika katoa e whui toko taha ua. Koe toko lahi ene ka kai na e whiria teki tau nau tolu. Ko menu kumari he koe wahe
he tolu ia e taha, o ko toa e kau whio ia, ki he kau kanditeiti e toko fitu to kau he whiri. Ai ko fu fika mato e nia, hono tātāna ke tahua. I taimi ta tau, ko toko nima ko ia koe aisa ke eke, ko toko whaafi no ngea ono ua pena nau whiri ai. Aia e solo ka pau de tau sio whakawhika a tāpe, pa tau toko lahi, o tahawai, pe toko nimai, oku nei ai be ai amanakia ko lere ko ai matangi e alu fo mamafa pe ke tafaki ko no ia e toko lahi. Koia. Ko mea fuki au lahi e whai kia e wakai foki. Ko ngā he ku hange ko whamatala mai i he hoatani e kalafi. Ke mahino i foki e he kakai kuna au whanongo i ngahi polo kalama. Ko taimi o ku tala noa ai tau te whito kia ki he kau whai o ngongo kuna au tala noa ki he ngahi whika o ku pau. Ko ngahi makatu unga o ku pau. Ko ngā ka lawa foki e tuku atu ai ongo ko ia ku whalala anga. Hange koe ku ke hanga o mai koe he i he ahoni. Ka koe whaataim lahi maari e koe hange ko lau koe wholau ia na alu pe ia ki he tawhaaki ko ia. Ka ukei malawa pe whokia ka lafi ke mafuri ia o alu e ke tawhaaki taha, mau he tawhaaki taha. Ka ene tu koe i he oseangi koe e whiri. Koe ko ngane taha ko o te ki taha koe ke koe na ai ke talanoa toi ka ko mana tu i hake whakamalanga. Iho wakai koe ke whakamalanga na ki whakahovare ka te e ku whanongo ki whakamalanga. Ai tato te fito ke whamalanga ko ia ai paremia malolo a pohiwa te ne toa. Ke whamalanga ai whafofonga me e wahange na ki ongo ia uia ke whamalanga o ki whaahovare ke te au. Ko i loi pe ko au pe pe na pe he whanongo pe fe hanga o wakai a koe ki kau whamalanga koe a neafi. Tu ke he ongo kantiteiti ia. Ko malo au bito e sol ko mea mahu inga ia ho hanga o whakatonga e mea ko ia. E hiri e whakamalanga ko ia o kantiteiti, pa ko whakamalanga maari lo ua peki na ua. Na e lahiangi e kuongo i mawhana he whakamalanga ko ia a salso valeni ko hina kai ke personal lo ena kai ke ne lava ki hamea pehe na ne hanga ia tuku mai hangi ko havi sone ki fonua mo langa whakala ko amana ke fai na ne mai ngai ume a mahu inga ko ia te tau whenga ngai mo ia i pea ko manga ko ia a aisa ke na e ofi pe ai mi no fo pe ki ai ka ko mea ko na whaka oho vare na e kau pe mo ki mautolu i tonga ni he oho vare mea ko ia hiri pe ko ia pe fai foki a rea pou pou ne ha me he paremia ko ia ko alua tu ko mavahe a pohiwa tu ene toa pe to pe foki ki he pou pou mo rea ko fofonga ko me e wa Daniela Fusmalo de ko le fo mo be ka te ki mo tolu ko ia ne pou pou lahi ki he tata eiki ko ia ko pe he ko tahaia a malanga public ko fanongo ai ma ulalo mo Bea toe taha ne fu matua ki whakakaureka. Kono ai mo o nia. Ma waha ia me he poini, mahino mai o ai ita guai loto mamahi. Toe taaki mai ai ngahi mea ko wholoa hono tanu. Taaki hake ene loto mamahi. Ma ngahi mea ko ia, hanga ea o wholahi mai ai fui mea ia, ko osi lahi mawahe me ai a whakaukau ia mo kakai pe ko ia na ne hanga ia o mai ai foi atakai foi atmosphere lo tonga ko e tau nofo merino a manaki fai fili premia ko to hanga he rea ia ko ia premia ko ia ko huki tua kai mai whakafofonga ko ni ne kai ke tau Koe anga e guongo i a kuia koe ki ngata pehe ongo i whakawhai o ngongo ka koe ongo i au whakafo i tui tui pia koe taha ia mea na tala noa i lahi ia ito ngani a ngorea koe ia e ua koe ia. Mo ni lahi a pito koe ntu ufogia koe ke ilo i kalafi pena e tokoni e na rea ki he ola e Filipe i kai kako unga koe tau wakai at befok e tau tolu ia me i tua whakafo i tui tui pe ma tau wakai atu me ta whaaki koe ni ngahi o ngongo ki he whainga malanga i ha mea ke lava kai ke alu ia i ta whaaki koe ia ke whahafu tokoni whewe. Kai ke he foki ka koe anga ia e mea koe ku tau whanong. Ke ihe tu koe ia ma o foki e se a sovareni ai
ai fili pia ulungia ai timi ko na ia ia sa ke wa ni ku na fotu na toluia ke hoko ai sa ke ko to kon pare mia ko fu ke pure hata ai ke ai ko pare mia pia ku ne fai fili ko ia ku kamata ui ai kakai social media ko ngau e whakataha mo o ni ka pau e hoko ai sa ke ko tokon pare mia. Ko be e hoko ai whainga whakau ai whai whakaamu ko e peikai. Te utalat be ia e sol heke ke hoko ia. Ke hoko ni E ko kina tolo ko ia ko o na ui ko e ki henga o whakataha. Ki mua pe whai whiri pare mia na ke na ui na tolo ki hanga o whakataha. Mon. Na na tu be na tolo ko tamai ni utonu ke ha mo e. Pe ko ni hoko pe ko mahina ku na ulungia na ka mata leva ke kalanga ai kosperi ko nga o whakataha pe na to whai ati na tolo whakotu ki he toko ni pare mia. Ko e kia te au o tae ufi, pe matua ki tae whakapa-apa, ai mea ko ia ki he whiri kua whai e he toko lahi ko ia, toko taha ono ko e whiri whakatemokalati o e paremia ko e ni, pe ko ngahi whakatu atu ko ia, ko whakatu atu pe, kwa umi tawhaki ko ia taha, o pe au ia o koe ko whakatu o lelei, pe o si mau mahino pe ai tala me ihe e ki paremia na e whai ki, press conference e osi pe ko ia ene hoko ko e palei mia ko press conference ko ni o atu e fehu i ki ai fe ai ki na utolu ko ia i he whaahi ko e tahana ke na upou pou ke te ko e ko ina whainga e tau ia na utolu e ala fili ke na hoko ko ha taha e kabineti. Pako tari maari, pako e tari whakapotopoto na e whai e palei mia na ne pepe ko hanga whakamua a ki nau tolu ko ia ne mau whakataha ke poupou i e tau mua ko ia mo e mea ko ia ke mau aluki ai. Ai au mahino urua ki option ko e whakamua ki nau tolu ki ngahi whiri ko e ngai lakanga mahu inga ko ia ke kabineti. Neo na kei ke whai hawhi whakatau aki hosi ku whanga whakatapu. E mea ko ia tau wha lau ki ai. Ka koe whahinga vi sonea mo e whahinga commitment nia ne whahe pare mea na rea aki pe ane awhi o ne pe he oku saibeia pia ke hamo moa aki nau tolu na nau tu whakataha ke lava ke nau hoko whakataha tu e ngā ue i ha kabineti fo'o. E solo koe mea taha ko ki tānaka te peke he mea ko ia, o mena ke lawe peke ane nai, ke kia whenga maari ke whaeta no tari. Koe wakai mahu inga, mo wakai lelei moni na ke whai ki ai, lawe ki ai, i he ngahi rea ko ia nei whakahoko ane awhi. Tau pehepe, ka pau, ko whakawapau ke au, ka pau na alu atu au ia whanongo i he tawha urea, mo ngahi upou, o arato koe ai, koe ka whakaukau ia te au, ko whewha ahi ko ia te uwhiri ai. E lava peke osiange koe ai ngahi rea, e lava peke uwhai tutuni o, ko whaahi e te uwhiri ai. Pea ne ha mai beia me he ngahi rea. No ange, ai whato, mo tu o tu ange, ka lau maari. E koe taha whoke mea ku whai kia e whaatu ua e koe. E kau tama koe ni whaahi koe nei, whare mia ko whiri, o kai ke nau whakalau maari e ke nau whakamola, hange ko mau tolu, e kau tama koe e ta whai ke taha, Pea koe tahe ngai mea, pea o hake tu o uahan o hake ane awhi, koe tama koe ni koe waki kanditeiti o ku malanga hoko he sia sue sili ana. Pau nofu poke whakawa koe ha, ne anga whewhe tau o mai ha taha, o ku behe malanga hoko ke kau ia he criteria, ke kau ia he mea, ke whai mea e tau whiri pare mea. Aia koe kuhinga be, lawe ke mea, koe ni ka pau na tau whiri makatuunga pe he anga koe presentation, he anga koe ngahi whakamalanga ane a whi, mo ngahi urea pou. Te utaat be kia koe e solo. Whakapoto-poto ang be tau whiri koe, ai whiri koe nei whai koe ane a whi.
mon lahi apito e kalafi ko mea ia ku o ku maari e pe mea pe foke kakaia ku o se fili ia kwa katala noa ni pe he pe to fai fili pa un pouco tala noa fu tau ia o makai atu tau ataina ki he mea ko na e hoko pe ku ata pe ke tau tala noa ki ai ko ngania ku fai hono kamata fai hono fehu ia pe ku fai fakau kau ki ai tangi ko na ki tala noa ki ai ku o hake mea whakamolare me tuunga he no family ko kau ia ngai fai mahafu na e laku ko ane afi i he tafa ake taha he fai ko e Filipare mia ko ngania ko kata xie fo ke social media no hake pe to ko taha ku tu e whakafofonga e wā ia malanga pe he mo fili he ia aisake ke o kumari taha pe he leo he taha ku ne fai e whihui ko hai ia kumari ua ia mo mari tolu i tonga Koia, koia, koia. Ko tuunga tōki lalo ia, mo mau lalo. Ai lea ko fai ki kautaki o tonga, lea ko fai i ao o ena awhiwhio, pea mo ka kai o tonga ke fai ha lea mau lalo pe. Ko whiri pare mia ani, no kai ko ha whiri fai se kau, no kai ko ha whiri pātere, ko ha whiri pa ko hai tonu ki alu ki he vani, pea o mai ngahi u issue mo ngahi u mea ia hala ata ki hane kaunga ki mea ko ia. Pea ke ngata i o mai ngahi mea hala ia ai o mai no mai ngahi mea whaka personal, whaka foi tui ia ko luku mai ia o huai mai ki he loto e wharerea i he ao e kakai o tonga pa ko winga e ko e upena fu whakata mai ki vare i ke tau. Pea ka pau na makatuunga pe e tau whiri he ngahi rea na e whai te tau whiri ta dor he ta whaki koni na whakapoto-poto. Poto. Ko ngata ke kalafi o ku whai ke hano tala noa i ke osi ko e tau whiri waf hongo full, waf taha wha, waf taha fitu, taha hiva, na tu whakataha peka o no pere. Ko e whiri ko e ni pehe ni ko e fwafwadai meni ke nau split te kau no pere. Ko ku whe ilo a geme ta whaaki ko ni au hi ho wakai ki ai ko e whailonga le rei ni ki tonga ai malawa ke tau ataina kau no pere ke me te nau whai pe ko e ke kaurere ia ke tau hoko atu. E solo ko e tau talano koe ke te whakatemo kalati ang ho tau whaunga, o tau whanonga ki ha whaunga pure o ku whakatemo kalati. Ko kaule lei au pito e me ia koe ni ke fui whakau ko ia. Pea neonga koe ura ki hoko e ni he historia koe o e tau liriu ke mawai ua e kau no pere. Mahalo kono to whakatu whakapoto koe ke tonu ke tau talanoa spiriti, pe talanoa mawaiua, talanoa koe whiri eni o ku taki taha whiri ai eki no pere whakafofonga aki hono konsenisi. Ai kone whiri whakatu i tui, whakafoi tui, tu pe ia te ia pe, o whai ke mea koe kune whakau re ki ai. Te ang mahino au pito pe ia me ta whaki koe ni na ikuna, na kai ke ai hawhi whakatawa ki hosia ke, e whai hao holo ke whenga ke, recruiting au tolo o whaki hangahi lakanga makai pia pehe. Aia ko ku pehe ko taha ini e whakailonga le lei. Pia ku tau omanaki ke pehe ko ngahi whiri ko e hoko mai amui. Ko le peke ho eiki whiri whakafoi tui. Oua whiri whakakulupu. Whiri whakafoi tui o whakatatau ke mea koe o ke tui ki ai. Moeanga koe ai tataki ho konsenisi. Ka ko pehe aku mahu inga. Iyo mahu inga au pite foi mena hoko he file kau no pere ke lava ke whakahoko ai whiri whakapoto ko ine ko whai ka ko pehe ka pau e tauhia ke hoko e ko mea hoko he kaha u ke whiri whakafoi tui pe ai eki no pere kau ia he mea tene hanga o whakarele i lahi o tau whaunga pe tau toi laka ki hatuunga o kulele iang. Toia. O wai whake ka veinga ka lafi o hake ma upe he ta whaaki o ne politikare o ku whawhai e whotu mono ui ke pehe o ange hasea ma wahe pe o hoi ki whawhine ke nau Filipe nau tolu ki whare area o ku tala mai me ngai mai mo hasea e kau disability pe mo ha pe tu ku hifa whakau ko ia na wakahifo na e hanga e he toko taha candidate ko me manaki o hake whakau pehe ka pau e while e ta whaake ai ke o to don le waka hanga ke ia ko pare mia o fili atu ha minista fe fine e ua ai ko fi whaka ko ke atu ha fe fine mana tu ki loto he mahalo ta uni ku kai ki ha fe fine e hu ki fare area he ta uni ka ko whaka ko ia ke atu ha fe fine
o mahu inga nai e whakapalanisi pehe e tau tuu whakapolitika re pe ikai. Ko whenga mea pehe o anga i usio ko mea o tonu ke tukuanga no taimi ke whai hano tāla ngai. Pe tau si lue le lei pe ki he kaha au o he mea ko ia. He wai teke e whakamaman lahi. Pe wai teke ia u hau me ngai kautaha wheitu i he Pasifiki. Whekau aki mo e kakai whewhine, mo e nauto tonu, mo ngahi mea ko ia ke whuaki ka teki nautolu. Pea koe lahi ngai teke pehe u hau fuki mo e paanga. Ngai u isi u whikau aki mo e kakai whiwhine. Koe mea koe ni o kou maria ia uia solo. Koe kakai whiwhine koe o nau teke mea koe ia he taimini. Koe kakai whiwhine pe ia na nau whenga ki he mawhai. O nau whenga ko nau tolu ia ke nau hū koe ki loto ki he whare area. Pea o kou pehe au ia e he tū koe he taimini. E ki whakatu tāmaki e tau whakaukua ko uhinga pe e tau whiri hatoko taha ke alu ki whare area ko uhi ko ne whewhine. E te tau atu katunga e tau whiri hatoko taha ke alu o whai mea koe ko uhi ko ne tou tūpū. E ku tōlahi whoku me tau tou tūpū. Aia, koe makatu unga koe o talamai ke whai ai e whiri mo whai ai ai whakapala nisi. Ke anga pe e ksio aku o ki kai ke tau, kai ke totonu. Te tau aru tau tolu ki he kau vai, whewhea ki nau tolu kou owa tau, e ono ngō furu tupu, e aina nau sea makehe o ki nau tolu. Sai, whahanu fuki e solo e kakai whewhine koe uhi koe pehe koe, iai koe sea makehe kau no pere, ko hana uhinga ai aha nau sea makehe o ki nau tolu, kei aha sea makehe o ki mau tolu koe kakai whewhine. Koe whehui mahu inga ia. Koe isi o koe au tonu ke whaiha no tala noai mo whakaukau. Io, koe ha mea o tonu ke sea makehe ai kau no pere. Pea whai no whakamatala i mahino e ngahi mea pehe. Ka oa te tau tafoki ha ke pe o airewa ngahi sea ia ke hau hatoko taha ki wharearea ko uhinga pe ko ene whewhine. Koe no hinga mahu inga ai e solo ai whiri koe a meitua ko uhi koe lava pe ke taua taina pare mia ke whiri hatoko taha meitua. Ke hū mai ka paune pe o ku lelei ange toko taha meitua ke hū mai ki halakanga i he kapineti. O ku mahalo koe ke malava lelei ke hanga taha i loto o whakahoko ai whatongia ko ia. Pako fui whakaukau lelei ane tuku mai ko tu koe ko nistu o tone ke whakahoko. Pa te whakatata ki pe ni mahalo ke toko lahi o ki mautolu ko ia i tonga ni mau pe ko fui whiri tonu na e whaia ko no whiri mai ai ongo whakafofonga ko ini whiri meitua tatafu moeaki ke hau i ke tawhaki koe langa whakaekonomika pea whiri whoki mo Ameria tui pulotu ki he tawhaki koe o health o mui lelei. Koe mo ni koe fwoi ngāo lelei na whakahoko e he minista mo ui e whewhine ko ini. Ka koe uhinga e ne whakahoko lelei ai fwoi ngāo ene ke koe uhinga ko e ne whewhine pe koe ne tangata. Na he whakahoko lelei be e he koe uhi koe toko taha na ne ilo ki he tawhaki koe a ilo lahi. Toko taha fuku hau na e koe nesi whakaprofessional pena na ne toe ako lelei ki ai pena ne lava ke whai tutuuni e he ngahi mea konga lahi e ne ngahi ngāo e koe a ko ngalahi na kaurelei ki he whonua. Koe ai o ko kei pehe, mo na upite whakatu ne whai e mere amanaki, e lava peke ki o mai ha toko ua mei tua, ka koe toko ua koe au ton ki o mai koe ke tau tokanga pe koe whewhine pe tangata, ka koe toko ua e o mai o tokoni ki he ngā ue. Ka koe mea koe o kou mau solo, o ko oska kato pei loto ia, i he foi whiri ko e ni, ka kato i loto e ka kai te na wala whakahoko e ngai whatongia ko ia i he kabineti, e kai ke toi fie mau ke o mai ha taha mitua. Koia. Mo lahi apito e kalafiko e taha foke ngahi mea au tau whaaho haa lahi ki ai i he taimi hoko mai ha pare mia mo hapure anga ko tau ataina ko e mitia i tongana. Ko ngā ko ngai e lahi mea au tau ui ki ai ke tau ataina i mitia na whai whatongia. O wakai ko ia ki he tataki ko ia e whakahoko hoka meliku ko e pare mia tonga pa mo hapure anga te nau hoko atu no taki tau tole tau whaka hoko o kui whē e tau taina mitia i ho wakai. Koe anga koe e wakai o kou kaua e kau whai ngongo o ku matu aki honga ia mo oni pe whakawhetai i he
mau e tongani ai tau ataina, e media koe ni tongani. Koia. Pea koe tau ataina koe ko hamena toki fuaki hapure anga ki mui, na fuaki he tahavalu fitu nima i he e tau kunistu tone. Ukaui he tifito i mea o kutu mau. Pea neonga ne ngahi whenga, ngahi pure anga ia ki mua, ke whai hano whakawhi atungia i ngā aue me tau ataina e media, ne kaua e motu e a koe ni he lahi taimi na whai whakawhi atungia i au ke ki whakahubri sone. Me au mahina e taha, au ka no tamate i kau taha media koe a koe whakataimi, au ka no ke ngofua newspaper ke toi tūwharo i tongani. Koe ngahi mea te halanga whanonga e whauai e media e te imlahi. Lolo tonga ko ia, koe ko nisu tone ko ia a tonga nei, tū he tawata aina e media, na ne lava ke whakahauwhi ki mautolu, pea lava ke whakafoki mai ki mautolu ki tongani, pea lava ke mau kei tū he tawata aina ko ia. Koe tū koe tai mini e solo kulelei au vite tawata aina e media. O ku si ange whakawhi atungi ai, o ku hau, mei he pure anga, i he tai mini, i he whakawhi atungi ai koe ia ne hoko ki mua. Pea koe pure anga whau koe ni, o gai e kutui e toe matu a ki tau ataina ange ai media. Mahalo ka pau gai ha whakatanga kwa ki media, o koe ki hau ia me he pure anga. O ku toi hau pea me tua, me ngai uwhaahi kehe. Ko whakatonga e koe lahi tahe whakaanga ki he media, mo tala mai ke pehe, mo pehe. O ku kai ke hau ia me he pure anga. O ku me lahi pehe hau me ngai kulupu kehe pe ia. Pa koe taha pe ia ai hala whanonga o whai gai alu. Taki taha tau ataina pe ke whai ne rea. Ka koe mea whoke o makatuunga e media he taunga ue solo. Makatuunga i he mooni, mo mea koe na e hoko. Ka keke makatuunga he mea o te gia i ke hoko. Pe ko ha mea o taunofo pe o whakaamu ki ai mo whakaukau ki ai. Koia. E kalawhike ne tuu koe ai pure anga ne hoko atu koe ni, hili koe pare mea o ku iai naha amanaki e lava a Sovareni o whahoko ai ngā ue koe ni ko hono whakatahataha i kotoa e ngahi akina au tōku i loto o unu mea i o whiri mea i ene kapineti pe koe pe hange pe koe mea na ki tala mai tene ulaki whakapapa i a ene ihina nau pōpō wangi ki ai. O kou tui pe he e lava le rei ka pau ki ai hataha, tene ala whakatahatahai ki tau tolu kātoa. Ngahi uta whaagi whakapolitikare, kawai me hou eiki, koe tangata ini tene lava kene whai ai mea ko ia. Manatu whoki solo ka taha koe ni, mataha pure mau tofia, hua kawa meiri ku, mei hasini. Pea hene pe o kwa ini whekau aki. Ana ia pe moe hou eiki, moe whare tui. Ka taha koe ni ako lelei, pe o kukau e nia he kau, taha tuki mua mo iloa, i loto nuku alofa. Kone hau whoki mo hono wahenga, ko tonga tapu tolu. Pea o kui ai malawai, he taha koe ni kine whai whakatahatai. O koe ke ngata behe mea koe ni, koe ngai isi koe na whai gehana o hake, ke he isi koe whikaku me kakai whiwhine. Umari e te wakawakai atu koe ki tonga tapu tolu. Ko ki nau tolu koe whakanauhanga whakalere kempeini koe ia a si ausi Sovareni, na tolu nauhanga ko whakalere hana ofisi mo whai ai uke pou. Koe toko lahi o nau tolu ia, tau hebe koe PCD walungo fulu, koe kakai whiwhine. Aia koe kahi u isi koe kakai whiwhine koe na whai kai tala noa. O kou tui ai ko tua taha ini tene malawa ke whai whakapoto hono whakatātaha ki tau tolu i he whanua. Pea kui ai amanaki lelei ki he mea koe ni. Kua pau ke tau tukuangi ki ai ke tau siopu kai mea hoko he tau i whaa koe ni ka hoko. Ka o ki ai amanaki lelei au pito ki he tua taha koe ni. Koia. Ka moa ko tui pe ko e ngā ko ta taimi, ko ilo i pe ku lahi e ngahi whatongia ku o si hanga atu ki ai ke whakahoko. Ka i hene tuu koe ni huunga koe te tau whanonga atu ai whakapolitikare, whaekonomika, hange koe ko ke whakaha mai o ku ke pehe whoke o ku iai amanaki le rei ki ai. Ka pau te hamea te ke te whia tānaki mai ke wrap up o ke tā prokalama koe hoatani, ki mua ke tā mawai hoatani. Koe tahi ai mea whakaofa na e whakahoko i he rea koe ni a Sao Sovareni na whai he whiri paremia.
Pena e kau begi ai mo e pou mo rea ko ia na e whakahoko e Sami Waipulu, madu ko Sami Waipulu kau i he kau matu tu amoni mo fuoloa i he wharearea. Kau gai mo po a stay ka pau na tau whanongo peke ngai urea ko ia, na tau ngoi mawhana mo ngoi. Koe alu koe ni, koe alu ke au ki he te pi i he whakahoko ai whahinga li liu, me whahinga ngā ue ko ia, tene whakatataha ki tau tolu, pe ne lalanga hake ai whonua. Pe i he ngahi rea ka pau na tau whatonga i solo na na o mai whaki mea o whakaiki iki, o ko hatala noa malanga pe ka na i mea kai ngā ue whakaiki ki ne whai, hange koe tae mau ngā ue, hange koe whamawhae ai a ko pe mo mo lelei. Na hanga Sami Waipulu o hake foi poini ko ni ai mahu inga ko ia ke tau whakaukau ki hono totongi mo ua ko ia ki siaina. O watala noa i pe. He ko no mahu inga he ko uhi ke oa te tau hoko ko au ki hatunga te tau pōpula i ki siaina ko uhi ke mo ua ko ini. Aia o tau siora tolu o siae ngahi umea ku whotu utu ke lava ke hanga he pureanga ko ni o vete ka tau laka ki mua. Kawai whoke no tau i ai whaihala, kawai whoke ngai u isi whakau ka moe kai toko na tāpū me ngahi mea pehe. Koe ai e solo ku whakamalo lahi au pito atu ki he ngahi whenga maari koke o mai pea pehe ke whenga maari si kau whanongo ko ia mei he na mi nusi la ke lava ke no talanoa i pea ke ngata ai lava ke no pou i mono lotu. Ai ngahi mea ko ia ke whakahoko ki ho tau whonua. E u whakao si be solo ku atu e whamalo lahi ke te koe mo whamiri mo e pōpoaki Krismasi ke mo maha Krismasi lelei pe ki he kau whanongo watu e tala ofa ki he tau ko ni ke tau whakao se tau ko ni pa tau hoko a te tau kahau ki ha tau whakao ofa lava ke ta taki ki tau tolu pa tau mui ki he eiki pe a tau fia i he pure fo ko ni whakahoko mai ki tongani. Ofa ke mo maha Christmas fia mo tau fo monu ia. Malo bito e kalafmola ko famalo lahi atu pa mo tala monu at ke tikoe pe mo family i he te watu ne Christmas pe mo fastau. Malo bito ngahi ngau e ko to pe ko fa ko me tongana lava ke mau mui atu pe ai ngahi ngau e lahi ko ke tataki ki ai tato te fito ke ta fa ki ko ni o e fai ngongo pe ko famalo lahi te ki miniti ko ni e tolong fulu mani ma ko ni ku talava o fai ki fatala no atu ke tikoe hatani kata toki filongo aki ha to taimi whainga maari hoko mai, malo apito. Malo apito. Koia. Koe kainga koe lava e tau prokalama koe ia i ahoni, ko ki i whatala noa no pe i whahoko pe mo e senior journalist me i tonga ko Kalafi Moala. Ko tui koe ke puri e tiki mo tolu a Kalafi Moala koe taha ia e kau whaiongongo tau kei o ku iloa i tonga pe iloa i ngai whanua muri une whafafunga i rei ki tau tolu ki ngai whanua muri me tawhaaki koe ia whaiongongo koe taha ene ngahi ata pe whika peswhanua, ma kau tangata eiki o kunau tuu mai o hoko ko e ngahi ata ki nau tolu ke unga atu ki ai pe moako atu mea e ngahi tawhaaki koe ne whaiongongo he tau whanonga koe ne whahoko lava ki whahatala noa tau ataina ki teia ki he ne anga ene wakai ki he tau whiriwharearea. Pa mō katak whamore koe ke te hape ke tia whakamamafa holo i he tala noa koe ni ke pehe ku ngā koe pehe mo pehe koe tala noa koe ku whahoko ke te ia, ke whahoko pe ne wakai tau ataina, ke ngahi mea hoko, aki hono tuunga ko ia, ko toko taha whaiongongo senior ia i he whaiongongo i tonga. Whamalo lahe atu ho mo mea mai koe ngahi polokalama koe ke whahoko atu i ahoni, hange ko ia koe hoko ai wha, koe polokalama ia, pia mo e hulo wifi. Koe magi i wrap up ia pia mo e hulo wifi, koe taha ia ngahi polokalama, o kuna toko ni pe mo sponsor e tau ngahi prokalama ko ia whahoko i he lotonga e tau. Pe ku ma wifi nga maari ke maki i wrap up i he tau ni pe mo ka foi ka stake i he hoko ia ai wha anu usilani ko e hoa taha. Mohaminiti e wanima pe miheni pe whahoko atu rewa ai prokalama ko ia. Kui mui ia i kare wakai i universi pe he foki ki he langa whanua a re mātua e muri ko e ngahi prokalama ia toi ke whahako ati ahoni. Ko a pongpongi, na e manaki fo ke osi ko toi ngahi prokalama he ahoni ka ku ngā koe ke lava,
pea o ku whenga rewa ke whakaosi kotoa a pongpongi. Ko pongpongi e whahauko atu I hongo fulu pongpongi ai whatu whanua fo au pea mo piveni piukala. Hoko ai taha ua ko e polokalama ia pea mo Starlake Tupo, pea mo South Pacific Loans, pea hoko rewa ai ua ko ma rep apu ia pea mo whaiwhekau, whaiwhekau pita pua, pea me tuk whanua ki langi. Mana tfoki ko o ku whaia I foki e ngahi polokalama maupea whahoko, ngai kamata mai e tau pea mo whaiwhikau pita pua, pea unga ko ngahi taimi whakamuimui eni whakaosi ene tau ni ke rep up e ngahi polokalama ko ia e whaiwhatala noa pea mo whaiwhikau pita pua mei he tukwhanua ki langi I he apongpongi ia I he taimi hoko ai ua hoata pea ko tui ko hoko ai tolu pe hafi ai wha e whahoko atua I hatala noa mawahe pea mo Ivoni, fui maono, pea ia koe polokalama ia, pea mi he kautaha malu I ko ia o ku whakaunga tāmaki ai a Ivoni, fui maono. Ko ngai polokalama ia o ku toi ke a pongpong, pe he foki ki he, pea kone osi pe ko ia koe osi ia e tau ngai polokalama ko toa pe o ku o atu I he tauni. Kei whai pe whangongo na mau whainga maari ki tonga, ki he tau tangata ekparemia ka mahino I pe ia e polokalamani o ku fuu whemo e kina au pito I he toe ngā tu koe ni. Ka pae mau ka ikai tau toki wakai he tau ka hau hange ko lau ko e mea tau mani e hola ka whetu I tonga pe o whahau koe whatongia e toki whai pe hawakai mo whatala noa ki ai. Mo whiu ngai mo mau maari e ai ne kapineti ke tau whai hawakai ki he toe ngā ko ia o e nau kapineti. Whamanatu at peka teki mau tolu ai mau whaita live stream pe mi tonga eki, tonga tapu. Ka pau o kuke fia mau hau whainga kātoanga ke mauhanga whaitai. Whetu taki mai, messenger mai ke deo, pe te ke telefoni mai ka pau kuke I murini, noa wataha, ua noa nima, noa ono, noa fitu. Kai pa ke messenger mai pe ki e ku messenger, pe koe messenger koe Vipon Media. Te maulawa o whakahoko atu ai whaitaa ko ia, tatau ai pe koe ha o whainga kātoanga me tonga. Te mau whahoko atu ia ke live atu he tau pesi koe ni Vipon Media, ai a ko tonga tapu ia ko vavau o mau ke whai a hano whama apopo ai ngā ue ki ai ko mau pe te mau o atu rewa ke kamata mo tau live stream ko ia pe mi vavau lahi. Ko tau whare koloa ko ia page fashion store o ku nau ke tu malau e nau wala pe a ku o atu ai whakawhi ke tingi mau tolu. Ka pau o ku ke whakakaukau ke whakatau ha o wala I tonga. Whakatau rewa ha o wala I he taimi atu koe ni, te ke lava peo wakai I ai mau whare wala koe ni, koe page fashion store hangatu ki he tau moe pe au building. Koe whare wala koe ia, ko osi mau ko toa e ngahi wala ke teu ke lava ke whakatau o ke wakai ki ai. Koe page fashion store, I he tau moe pe au building, te ke lava hangatu ke tau moe pe au building I loto nuku alofa, te ke lava o whakatau mea I hao wala, ke telefoni e nā. Walu fitu noa, ono nima, ono wha, pe fitu tolu, ua wha fitu, ka mo mea.